Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba. Še zadnja tekma prvega kroga je pred nami v športnem parku Kidričevo smo. Pospremili pa bomo obračun Aluminija in Celja. Aluminij se je vrnil med slovensko elito, Celjani pa bodo jasno po drugem mestu v prejšnji sezoni v tej napadli sam vrh. Znova meti za avta za Šumare, ki so vse zaenkrat v teh uvodnih slabih 3 minutah znali umiriti Celjane. Tule je zdaj Brkljača, ki pa si žoge ni uspel dobro zaustaviti, ni je uspel zadržati, ampak tule je zdaj napaka pri Celjanih. Priložnost za Aluminij, ki prihaja do vodstva. Sandro Jovanović pa je zadev v izteku 3. minute in se na fantastičen način predstavil svojim novim navijačem. Tole je jasno debi za nekdanjega člana velenjskega Rudarja, napaka v zadnji vrsti Celja in v 4. minuti torej Aluminij prihaja do vodstva. Tule je bilo tako jasno, da bo Nanbor Jera še kako računal v nadaljevanju, zdaj Celjani v nevarni akciji, Ikvemesi v kazenskem prostoru, Matko ima priložnost in žoga na koncu mimo desne vratnice. Bobičanec vedel je, da ima na desni Karničnika, takoj mu je želel podati, pa je bil Jovan na to pripravljen. Brest med tem v prodoru, tole je protinapad Brest proti Jovanu. Jovan je v kazenskem prostoru, tole je priložnost in prečka rešuje Obradoviča. Prenesti sporočilo Šabanagiću. Tule mora biti jasno, če je žoga šla čez črto, jasen dokaz. Kakšna bo zdaj odločitev? Ja, kot kaže, vendarle žoga ni šla čez črto in tule so bili centimetri, milimetri. Ja, osvojil je prostor Karničnik. Tole bi zdaj lahko bilo nevarno. Bobičanec povsem desno, Kauter ga je našel. Bobičanec v kazenski prostor, nevarna podaja in na pravem mestu Banič. Že razmišljali o protinapadu, Aluminij pa zdaj spet v akciji prek Jovanoviča. Jovanovič, kaj lahko stori, žoga na rob kazenskega prostora. Ni bilo strela, zdaj Jagič, odbita žoga in dvignjena zastavica, gol ne bo veljal. Obradovič je sicer žogo odbil predse. Karničnik in Kvesič, pa še enkrat kombinacija omenjenih. Kvesič v kazenski prostor, zdaj Ikvemesi ni uspel ugnati Baniča. Šumare, ki pripravljajo prvo zamenjavo, Žan Baskera bo dobil priložnost, igralec, ki je sklopil, stopil tudi na tisti drugi tekmi dodatnih kvalifikacij, medtem pa Matko v priložnosti. Matko! 59. minuta, no in tule je zdaj trenutek, ki so ga Celjani čakali. Preveč prostora za Matka, ki je to znal izkoristiti. Izid je poravnan. Sijajno je zaključil Matko. Olimpija pod taktirko Riere je puščala veliko prostora, še posebej, ko je seveda takole pritiskala, kot zdaj pritiskajo Celjani. Strelo daleč in gol! Veselje Šumarjev, kako je poskočil ob tej mojstrovini Katuše Robert Pevnik. 80. minuta in Aluminij vodi drugič na današnji tekmi. Takoj, ko je Katuša sprožil tu zdaj morda Lami v nevarni situaciji za Bukovnik do odbite žoge Kvesič. Veliko prostora na desni strani. Bobičanec! Golazo! In izid je poravnan. 89. minuta, krasna akcija, dolg napad. In na koncu Bobičanec s pravim izstrelkom do svojega gola v dresu Celja, ki ga je tako zelo čakal. Veselje za gostujoče navijače in izid je znova poravnan. Tule bomo videli, veliko dela je opravil Kvesič, ki je tule dobro počakal, sijajno podal.
Robert Pevnik, zelo blizu ste bili temu, da bi prišli do polnega kompleta točk. Najverjetneje zaradi tega nekaj jeze, nekaj žalosti. Pa ni jeze, jaz sem ponosen na svoje fante. Žal mi je prvega polčasa, smo še imeli eno 1000% priložnost, damo na 2:0. Damo na 2:0 rezultat lepo in mislim, da bi lažje šli v drugi polčas. Prvi polčas smo imeli kontrolo na tekmi, imeli priložnosti, Celja se ni videlo, Celje skoraj brez udarca na gol. Drugi polčas Celje spremenil taktiko, ampak ni bilo problema v tem. Problem je, da smo prišli z druge lige, kot sem rekel, ta dinamika. Recimo en moj igralec ima minuto, moja cela ekipa ima minuto v prvi ligi, ko recimo ne bom en rekel, ali pa dva igralca, ampak na koncu 2:2 ne bom rekel, da je dober rezultat, ker jaz vedno strmim, da gremo na zmago, ampak proti taki ekipi Celja sem zadovoljen, moramo biti, imeli smo moj moment, morali bi ga izkoristiti in žal mi je fantov, ker so res odigrali eno tekmo dobro, zelo dobro. Ja, dejali ste odigrali dobro tekmo, pred tekmo ste rekli, da želite, da so vsi na 150%, zdelo se je, da so bili. Ja, so bili še več, sam pravi, malo več v koncentracijo v zaključku napada in tukaj v obrambi in danes bi zmaga bila naša. Ampak gremo glave gor, tole zdaj pozabimo, pred nami je Maribor, še ena prava tekma, tako da se že veselimo naslednje tekme. Robert, najlepša hvala in srečno. Mr. Jera, first match, first point. You must be happy how you got the point in the last minute. This shows character of team. What do you say about that? Yeah, we talk about the character. Then 2 times we were behind of the score, and then we came back. And we saw that the way how we want to play, because we have the players to play on this way. Of course, we prefer to win and not to draw. Congratulate the opponent, because you can see classic teams going out coming from the second division with this energy, with this passion, especially starting the season. So I'm sure that Alumini, even in Rogaška yesterday they lost, they have this energy, and as I said the previous days, they have more to win than lose, so they will complicate, I'm sure, many teams. For us, I can say the deficit is a little bit on the physical point, not only on us. I'm sure many teams, also the opponent. I saw that at the end they were also tired. Classical just after the pre-season, I couldn't demand a lot to my team to press really high, because if not, I'm killing them. I need them fresh for the ball. But you could see that still physically we need to get the fitness. And for the rest, you see the way how we want to play. I said to the players the knowledge that they will get how we are playing. Today we play in 2 different ways. We play one way first half and another way second half. So Can you maybe compare first half and second half? First half some problems in the last season with 3 at the back. We were playing with 3 because we expect that Alumini in their home maybe they will start defending with 2 strikers, and we have more triangles inside. You could see that we didn't need the build-up because they were waiting. They were waiting for us. At the end, it was too easy to go out from the back. But at the end, we needed something else in front. No, that's why the second half we play with 2 strikers. We play with the Rombo inside, and then we were more comfortable. And we play better. We push more. I'm sure that if we don't concede this second goal, then we could have chances to win, but they scored a fantastic goal, and 2-2, first point. I'm sure that we will win a lot of points anyway. Mr. Jera, thank you and good luck in Europe. Thank you. Marko, čestitke za izjemno predstavo, kar se tiče same borbenosti. Ste pa najverjetneje nezadovoljni, ker ste dobili gol tako pozno, ne? Bili ste zelo blizu kompletu 3 točk. Pa ja, mislim, zelo pozno smo prejeli zadetek v 88. 89. minuti, se mi zdi, to je škoda, ampak mislim, da ko bomo prespali tekmo, ko bomo analizirali, mislim, da bomo proti favoritu Celju zadovoljni s točko, ampak kaj smo, tak je nogomet. Ste pa nekako dokazali, ne, da boste v tej sezoni lahko trd oreh za marsikoga, predvsem na svoji zelenici, tu želite zgraditi neko trdnjavo, ne, to ste dejali v napovedih. Ja, predvsem tukaj v šumi mislim, da moramo biti trdna trdnjava, da bodo tekmeci težko dobivali točke, ampak mislim, da smo pokazali, da smo kvalitetna ekipa, da z borbenostjo lahko premagamo vsakogar.
Še samo vprašanje o vaši prihodnosti. Veliko se je govorilo do zdaj, da bi lahko tudi šli kam drugam. Vi delujete povsem osredotočeni na te izzive tu v Aluminiju. Pa ja, gledajte, tudi sam ne vem, kako bo. Moram povedati, da sem tu v Aluminiju srečen, zadovoljen, dobro se dela in zaenkrat sem za Aluminij z glavo, s telesom in dajem vse za Aluminij. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Luka Bobičanec, do 89. minute ste čakali, da ste zagotovili svoji ekipi točko. Prvi gol na uradnih tekmah za Celje za vas. Koliko vam to pomeni, pa jasno, koliko bo zdaj lažje vstopiti v to poletje? Pa sigurno da mi pomeni, ampak še bolj bi pomenilo, da smo uresničili svoj cilj, ampak moramo biti zadovoljni, vzeli smo točko, zaostali smo 2-1 in ko sem prav, osvojili smo točko na gostovanju, težka tekma, sigurno, 3 dni smo skupaj z novim trenerjem, navajamo se na neke stvari, ampak se že vidijo neke razlike in upam, da bo daljše boljše. Dva različna polčasa, ne v prvem delu, ko ste igrali s tremi zadaj, ste imeli neke težave pri prehodu naprej, v drugem delu, potem po spremembi taktične postavitve, pa ste lažje prihajali do zaključkov. Bo ta celjski obraz iz drugega polčasa tisto, kar lahko pričakujemo od vas? Ja, ne vem, to morate vprašati trenerja, on je tako, ker določa, kdo bo igral kako pozicijo, kako bomo delali neke stvari in razume to, mi poskušamo maksimalno to dojeti in vzeti in sprevesti na igrišču in upam, da bo v naslednjih tekmah to še boljše. Morda samo še to, kako težko je sprejeti neka nova navodila v 3 dneh, je sploh dovolj časa, da se karkoli spremeni? Pa je sigurno, da je 3 dni je boljše kot 2 dni bi pravili, ampak neke stvari smo dojeli, smo vsi izkušeni, vsi imamo nekaj tekem za sabo in upam, kot sem pravil, da bo v naslednjih tekmah še boljše. Luka, najlepša hvala in srečno v Evropi. Hvala.